যেତେବେଳେ আজ্ঞামানা রঙ্গদাসী যেତେବେଳେ পুଣି ଚାଲିଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନିକଟକୁ ଏହି ସମୟରେ ବେନି ପୁତ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବେଲେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ରଙ୍ଗଦାସୀ ପ୍ରବେଶ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଠାରେ ରଙ୍ଗଦାସୀ ଏ ମା ବାବୁ ମାନେ ହେଲେ ମତେ ପାଶରି ନଉଛ କେଲ ନାଲେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ପୁତ୍ରକୁ ତ ଆସିଲନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମା ମୋର ଭେନେଇ ଘରକେ ଯାଇଥିଲି ରେ ଭାଇ ଖେଇ ସତେଲୋ ওই সরাই পালি মোর ভেনেই ঘরকে যেছিলি ওয়ার্ড মেম্বার তো জিতলে যে কেতে খরচা করিছিলে এই পুত্র মানে ওই কেতে সুন্দর দেখা যাଉଛନ୍ତି এ মা গো ସତେଲୋ কেতে ভক্তি কেতে প্যার মার স্থিতি পড়ুছে ଆଜି 10 ବର୍ଷ ଆମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେଲାଣି ওই ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି